Media will go.
yang way pa ko rin Pohnpei. Nan wiya ko po toror kasanti kay sa kewat. Ranwat niya bang may walu baran ka ono riya katriya sa klimaw. Ranwat wiya ran kasiluan wiya ko po toror wat. Thailand ka kan katlamo Thailand tayo bang katriyang nan lolo. Way men luka yang wan baronet and kakulian tayo tiyo. Kalanan kamu speaker. Kal katin kupure penaw sa kare. Main court sa matkala bala. Ang sukset partier Pahrek rail kan Pahrek kit. Semen paduan tiang kia tungal sagaran kapeng geran kap kai pepen roson apne mel pokok ligilik kesampalkan me penir katin likiyang kit dan pakiyang ir sapel marway oto wa uncak ye pinin ko kesendet keisak tayang ot sakar kita tungal kaleta mo yung naman kit pesan kagan warong o sa ir main ko sa matkal ba siya kiye o paki ang kadun ko pragan kit kati ira kasambala terkaki rangkatan kalangan in lemeta ingir o kapeta tungal partiya sakaratanan sukset iwilian kitio sakaratanan ng laut kakir rangkatan pramawi kit imet me wilian kitio sakaraganir nilang kapayanir o tungal santor sangkamo Jesus Christ. Amen. Kalangan wan Baronet to Senator Kadkadaur strike away Katlan and some material we have put Roipan Pon as Chief Clerk on roll call. Senator Absen Abram. Amen. Senator Kikuabis Jr. Senator Isaac Artui. Hey. Senator Ricky Carl. Amen. Senator Sonse A. Edgar. Amen. Senator Wilfred H. Edmonds. Amen. Senator Bill E. Edward. Ito mo. Senator Stevie J. Edwin. Senator Peterigo L. Iwan. Okay. Senator Aurelio P. Joab. Okay. Senator Alfredson Latorre. Senator Denny L. Leben. Amen. Senator Edgar W. Liganet. Senator Tendites Louis. Amen. Senator Benjamin H. Ludwig. It's my mind. Senator Makari Miguel. Pero naman clerk. Senator Erilyn S. Movic. Amen. Senator Sheldon G. Knapp. Yan nga, man. Senator Nelbert A. Perez. Amen. Senator Dionisio E. Simon. Hey. Senator Mr. Rai Simna. Amen. Senator Francisco Simram. Mr. Speaker. Hey. Quorum, Mr. Speaker. Kalangan ni Sansan mag-try sa bulman ko koro mag-try ka Katlan and some material we have put. Monetary Bank Katlan and some material we have put. Mag-pray bang kakulian tayo tiyo yat sa bulman tayo sa karatan kapyung. Well, sa karan Mexico kapyung lab ang kubro na nilap. Sakaran kay Boni o wala pang ubro ni Raksyogo. Sakaran wala pang ubro ni Syoko. Wawan ko sa bulmar likant ko nanalang ko nan kaniyay. Wow toro rong labalap kay de Baliantiak, Momocho government, national, state or local. Wawan ki Kapinan Pohnpei, Honorable Stephenson Joseph.
Wawan ko siyong kupong labalap, Honorable Nelson Joseph, yang amun siyong kupong kan koros, wasak Secretary Tingalwa, wong Vice Speaker Michael, Floor Leader Abram, o Honorable Senator kan koros. Wawan ko lang sa amorokan, wala iso serisyo, so masakan, lang kasambalan way, non-chamber watch, men Pohnpei koros, melel, sumbatak the principal NSTA, sumbatang kan, Drone School and STA, o Israel men Pohnpei kan koros, mayang patreng trail non-chamber watch. Men Pohnpei koros nan kalal, maslikan kalal, o nan way kan maslikan Pohnpei. Rakat, o men pagkaktrailan, eopanan an uyok purun, manwat, o men patungan, pona sa floor leader, puan kakalwa trailan, uyok purun rami. Kalangan kami, Speaker, unay pa niyang patso, isungan likaratan, wow, kapasabat. Kamu kupura puan kak, patso yang itu sabal mamu mepita itir nan wewe, musaksi isungan wangun kami, Vice Speaker, wangun ki, kampakabayan Honorable Senator kan koros, ipil patso yang kami, wangun ki Rail Jones School kan me, patso yang child ran was pagkakarape, Rail kan koros me, Pwuhng child nan calorie. Ijugal Pwuhng kami pawisi ran maun kaping payamaw o korusiya men Pohnpei melil ralgan me. Pwuhng child nan men kapese kan mang Mr. Speaker iman sagara momot kasambal wajo pekik chailan kak choro kiti pa di ra choror. Isan salang mau kawait tagamagut sang floor leader chailan chorok tiang. No, nampe Asia kuno yai retoror the miscellaneous business. Wagi abi utban kamagutoy man pagitag trailan katiam do nampe Asia kuno. O aso wat traigat katial po nampe Asia kuno. Kamu floor leader. Kelaran Speaker itu kan sekarang wow sepal. Speaker esansal dan sabun memui masanan rejeng ada sama child session ranwat yaran choror yu untuk esansal ban promail dan calorie mia John School kay sang STA yang Pwuhng child Israel pun kay segriau karapan Israel Pwuhng child ranwat porangkak uya Israel jungal kaping o maluat legislature kay sa kayo bagi sawasakan me maluat kung proyekong Israel Privilege motion. Privilege motion. area ikarapan Israel Pwuhng child ranwat main ele aso ko sa child ban komal porangkak uya Israel jungal programa mon komal Speaker kom kupura porangkak KPC Israel buat melel John School pek sama mai spasa mula me pasawan John School buat yai Principal Frankie Edward o Vice Principal Leiden Edward o men pagitak jalan kasemogan rail yau double. Figure. Mawar floor leader ay po na sa mga Senator What a Perez. privilege, Speaker. Kailangan ko na Speaker. Muna ipan yang patro iban Pwuhng sa ulumwi sakratan kay po niya wow kan matsiyang er. One ko Speaker, Vice Speaker, floor, honorable members chorus, abiluan ki Israel, sa Batangan, may to siri kan o siri school kan. Sa Speaker, men banawan pagkita nuwa o karkarak, nagtail kak, tuwa na siya, tuwa na kikaktuan, siya nalayang matilinim, o aduwa na yung ew, pilapalan, labo-labo. Kailangan Senator Perez. May other point of privilege. Kamu Senator Edward. Kailangan from Honorable Speaker. Honorable Speaker, kung kupuro mo na ibang Pwuhng ay pagin karkara kay chungal sekarang kay po niyo wow ang Pwuhng sa pulmong masansala. Ay chungal wow bang from Honorable Speaker. Honorable Vice Speaker, Floor Leader, Honorable Senators kan. Chung kupuro ba ay chungal wow ang sansala bang operational ay atalanin. Yang aking principal in STA sa rin school kan na Pwuhng bang kupuro.
Honorable Speaker, kung ko chungupura women pachawan ay chungal point of privilege. Taku molwat chalang ka kan pilpone se waun ki kachton Vice Speaker ng Colonia Town, Honorable Casticiano ko. Ipagi chalang kachkiyang ulo polo kung kalangan. Kami Vice Speaker Miguel. Speaker, gumgubra ibang tour peronta tong delegation nat Senator Irons wanggak wawon ke bilaman ol kasumbalan nat o Pohnpei State. Kailangan Vice Speaker yung flow ng delegation in that. Kami Senator Irons. Kailangan Speaker. Bil kailangan Vice Speaker buwagi ang sumaw. Speaker kubura mo ni Bampato ay chungol sa karangkay po ni wow. And patrenate sabol mo mo yung chungol o chorus na patritar. Meril kabratong nan mall ay chungol wow ngin komi Vice Floor. Riyay kan pagkabay Honorable Senators kan chorus. Patuan wow ki John Payward rinsak makatim pipiyan sa pulmarail ming kairkan. Pili chungol wow principal in STA, Vice Principal. Uray from school kan mayang patronan mall ranwat. Speaker, min patuan bata delegation way na to taku molwat point of privilege. Kailan kak kachiyang mas marakap sabul matrail budget officer Mr. Anthony Tynard, ew level. Kailangan Senator Irons. Vice Speaker, kung kulakul ito po. Mawar sang Vice Speaker, miyata point of privilege sang Senator kan. Kamu Senator Louis. Kailangan my Speaker mo na ibang yang radyo inan bagi tayo chungol sa karataan kay po niyo wawan pachayang sabol mo mo pachayer nilang korreto nan molwatch mountain komu Speaker, Vice Speaker, Floor Leader, Honorable Members, 11 Pohnpei State Legislature. Maun ko meron isa na alayim, madalanim, sa ulo kanubutan lang, the Vice Speaker in Colonia Town, marakak, chungol, budget officer. Iman pachayang Floor Leader, umelel kasamo, Israel kan ba, pachayang kachayang ranwat, melel, Principal, Vice Principal o joint school kan matachayang kachayang. Ranwat siya uya ran kasampalong iya puwagi intuan ay yang pachayang molwat, komu yung molwat o kamanala, dami sansal, may rail pacho gira, pangko pura chay ranwat puran. Uya kasabal kalangan, iso sa pachowan may joint school coach pekan, pachola, yatan, joint school coach, ay chungala man puchak mabil masalta sang ye, classmate ko. Ranwat sin matapis mabil pachoray kalanaw-taut law yawin yan so may pilpachuan rail ta ranwat. Iman chiyang kiyo uya ba ako nang uya ay chungol sa karatan kapung on their behalf kung molwat kapung ki tamesan sa liyang rail may katok pa principal o vice principal ban o school kan ban uya ay utaninan kapung ki may kosanti wat sang tawa when pilpacholaw leleto ranwat sa ibang pileo pa na ranwat nan molwat kalanganan kumail iman game sang kilay chungol sa karata kagira mailan may the sky is the limit. Thank you for being here. Kalangan Speaker o Karusi. Kailangan Senator Louis, kami alam sa karataan kapeng yung nito na ulian tiro, tiyang kapeng siyang principal o vice principal o sa school kan. Kailangan bachelor point of privilege ay pangan po na sa floor leader. Tansal me kamagat thailand ka komalti boran ka kan katiyan na sa marail program and kapeng. Kamu child kombal Speaker. Kamagat yung mayor Thailand ka kan komalti pwede karabe mau Thailand ka kan may tayong principal Edward, vice principal staff kan o to school kan STA poran ka patroyang nanaraya chungal program and kapeng ong legislature. Taiban komalti lebanan siya o may tayong
principal o staff o sirikan dan program mereka na bata. Dahil kombal le menansu. Dahil kombal tier o principal sabal mamailan siyo. Kayo bilmenuyay kapeng san sa child court pweki mawar mesan sa lang amanaman ka child may sangan ranwat nan John Password bilmenuyay sakratan wow lap pan speaker yamanguchi vice speaker floor leader Melel Honorable Senator Koros Mayangkat wasakset ay tungal sarakatan wow torol panto ka Melel sunalay matalanim Vice Speaker and Colonia Town Council o Koros Mayang patrong ehupanan may sangan ranwat iso de pan patro pweki ray sarikan niya pan walian piray lo kasaleta aray experience niya ray pil patrola nan win kalaw abu pil men walianti Pwuhng o Vice Principal o School and Pohnpei STA School, we are kaping lab pweki kupur mesan salong melel kit. Ari kalangan iban mo itonger sa ripkatan kaktaulan ang program and may isang ranwat. Kalangan. Kalangan din promote Principal Edward. Lift your hands and say, oh, I know that
Wajama Cherigan, Sarin School Gun. Kasalelia, before I begin my reflection, I would like to thank you all. I would like to thank our Heavenly Father for His unfailing love and His gift of life. I would also like to pay my humble respects to Speaker Yamakuchi, Vice Speaker Miguel, and Floor Leader Abraham, and all the honorable senators of the 11th Pohnpei Legislature. Thank you all for allowing us to be here to express our deepest gratitude for your support of our class trip to the Republic of Palau. Please allow me to share a short reflection of our trip on behalf of my classmates. On the senior trip, I got to experience a somewhat college life where we would stay in a dorm and meet new people, which is expected when going to college. And for our first educational event that we had done, we experienced a museum tour, which gave us the experience of experiencing the life of Palau back in the day during World War I and World War II. We went through the rich culture and the artifacts that were preserved for the Palauans. For example, there is a bowl that is given to a chief that symbolized the chief's marriage. And there are also many other artifacts, such as their money, which is rings carved out of stone, and when broken down, it is also a symbol for the Palauans. We saw different types of canoes. There were two that were mainly in the building, which was a racing canoe and a war canoe, which was interesting because I did not know there were different types of canoes. I thought they were all used for the same purpose. But although the most interesting part of the tour would have to be the background information on not just the Palauans, but all the Pacific Island regions such as Melanesia, Polynesia, and us, Micronesia. They had traced our origins back to Taiwan, which is quite interesting. Then our second educational event was the aquarium tour. We learned that only 20% of Palau's ocean was available for fishing, while the other 80% was given to the Palau's Nation Marine Sanctuary. In the sanctuary, it was mainly occupied by tuna, which was very protected in the sanctuary. There were many ocean creatures that we've never seen there also, including one called the nautilus, which is found in the deep part of the ocean. Then we moved to the rest of the exhibit, which included a coral reef, an indoor coral reef farm, a clam agriculture exhibit, a seagrass exhibit, and a mangrove exhibit, which showed us about 18 different species of mangroves available in Palau. They all differ in root structure and leaf shapes.
Thank you. Iyang Minsang Mao or Kamorale to all. My name is Marsandria Russell, and I am currently serving as the senior class president. On behalf of the Pohnpei SDA senior class of 2025, I would like to first acknowledge the presence of our Heavenly Father and direct all the glory and the praise to Him for the guidance He has provided to us throughout the year. I would also like to acknowledge and pay my humble respects to any traditional leaders present, and of course, each of the respected members of the 11th Pohnpei State Legislature. Speaker Yamaguchi, Vice Speaker Mikael, Floor Leader Abraham, and all the honorable senators present today. The senior class would like to extend their sincerest gratitude to all senators for your great donation to our senior class trip to Palau. As my fellow classmate Ethan has previously mentioned, our spring retreat to Palau was not just a vacation or a class hangout. Instead, it served as a trip that allowed us to enhance our educational knowledge and our spiritual walks with Christ. Having the privilege to travel to Palau taught us more than textbooks ever could. We visited the Palau National Museum, where we were informed about important people and events in Palau's history, the Palau capital, where we got to learn about the dynamics of Palau's 3 branches of government, and of course, the Palau Aquarium and the famous Rock Islands, where we got to get a glimpse of how their clean blue oceans are so well taken care of. Additionally, we were blessed with the opportunity to minister all throughout Palau's Seventh-day Adventist community through hosting worship services, sharing personal testimonies, and of course, through music. Though our stay was short, my fellow seniors and I are extremely grateful and appreciative of the experience we shared, the knowledge we acquired, and the lifelong friendships we built with our Palauan friends. Now, although we are proud to live in this beautiful island of Pohnpei, we have come back from Palau with open minds and are more than determined, with your help, to make Pohnpei a better place. Members of the 11th Pohnpei State Legislature, your generous gift did not just send us to Palau, it brought Palau back to us. Now we don't just want change. We've seen it, we believe it, and we are ready to be part of it. So thank you for believing in us. We believe even more in what Pohnpei can become. And because of you, we have developed the incentive to make that a reality. Kalangan, or as they would say in Palau, mesulang. Thank you. Kailangan din tuon school kan koros melalira manakap pinakap ulian years sering school in STA o uya aray sa karatan kap principal apat call kachelel trial viban tolata mawe viban pona che principal o Israel kan ba pia paliran kaushela rai program.
yang selawas ada kat jarang la kesuasa itu SPA Kalangan Principal Edward. Ako na yaman ka kulianti Pohnpei Legislature o uya Chabul Matail Kapwuhng o Melal Principal Edward, Vice Principal o Tron School in STA kan Chorus me patroto, me sito patroto o yang tatawag rangot. Menulianti Vice Speaker Michael, Floor Leader Abram, Honorable Senator kan Chorus, Senator Enway Matalanim, Elwen Kitty, o taga Outer Island. San Salme, dahil unsiyak rangot, at kakata San Salem, Serin School ka, tapos kumarisay ko choose, harapan ko choose, harapan ka kumangi, dapat rawan, William Pahrek, tapos William Enway, and way, yay, on my left, yay, Vice Speaker Michael, siyang Wayne Kitty. Luma, yay, Senator Perez, the Chairman and Chayan ko, siyang Matalanim. Luma, yay, Chairman in Environment and Climate Relations, Senator Artui, siyang Sokes. Luma, yay, Senator Le Pen, Chairman in PWTC, siyang Wayne Mokil. O siyang Wayne Matalanim, Chairman and Rosanumao, Senator Ned, Shelton Ned. O lumaan Senator Ned, yay Senator Louis, siyang Wayne Sokes, Senator Edgar Ligonet, siyang Takan Kapingamarangi. O luma, yay Senator Edmond, siyang Wayne Net. O luma, yay Honorable Senator Chowap, siyang Wayne Wu. O luma, yay siyang Wayne Pingalap, yay Senator Habis Jr., Kadkadaur Habis Jr. O luma, yay Senator Dionis Simon, siyang Wayne Kitty. O malaka pulabul may lumaan Senator Dionis, yay Senator Edward, Pili Edward, siyang Colonia. O luma, yay Senator Edwin, siyang Wayne Sapuabik. O luma, yay Pinakap Chairman ng Legislature, yay Senator Caroline Movic, siyang Wayne Kitty. O luma, yay Senator Hirons, Federico Hirons, siyang Wayne Net. O luma, Senator Francisco Simram, siyang Wayne Sokes. O luma, yay Honorable Senator Benjamin Ludwig, siyang Wayne Nukwar. O luma, yay Chairman in Education, yay Chairman Midaro Simina. O luma, yay Chairman and SHAB, Chairman Alfred San Latore, siyang Wayne Kitty. O luma, yay Nalay Mu, the Senator Edgar. Nauya Chairman in Social Culture, Historic Preservation, siyang Wayne Nu. O luma, yay Honorable Senator Ricky Carl, nauya Chairman and Moni, siyang Wayne Matalanim. O kaimsakla, yay Floor Leader, Honorable Floor Leader Hudson Abrang. O ngayon naumiya sa Bulmarail, Letu and Legislature, Marvin Yamaguchi. Kalanganin ko pramay, menulianti Rail ko Koros, o uya tungal Kapwuhng, mailal muleta kong Principal Edward, Vice Principal o staff, amelal Tron School kan. Pwede amail sa Paldorangot o uyap din sa bulmamail sa karakita sa bulmamail Kapwuhng kalangan. Metroto kinale sa was apsoto kun puroto Kapwuhng. Ay school magpuroto Kapwuhng sa was Legislature. Kalanganin ko pramail sa ininin Kapwuhng ki ipatawan may tungol noong iyong uya siyang lalay pwede wanay bilparan kita kalangan na diyan. Kaulingan, sakaratal-lingal, Kapwuhng lingan. At saan siya, tuway kumail, makumail masyang mahaw, makalakal, lalokong, may katil pa usela. May akot mabil kataman tong sa Ridge School in STA, Israel, o sa Ridge School and private school kan.
Megan bilkun patrawan tarai kan kama kalcelinan nalkan. Hari implement ngalen ki ancho what wulian the legislature o kapung ki yang kumail. Amail kan ancho kan kumail kan kak. Pain matawa ta kamakal ko ilat ta kaya politics nan kolonia o wasyakan ikin patrawan. Kalangan pramay. Ko ki mata-mata o mahal na kumail ngalen ki. Moin lakam bali bahambil pagkitara legislature sen kamanata mo ni kusangon mata-mata umao mesirin school kan uya aran uya tataw po ka an kak kapengan pilkan kak o yang Israel sirin school kan makin kak betawa ta yang patang kid ko apya pali way na ilal kama kalit po na kan ai men ulian ki legislature o uya giyat kapeng Kaya kaya may chapal to uya may katung o tatangan makamay kung uya siya ki malay siya rin school kan yang abuya ba liga kamakalin ton kay sansal na wen pala unin makalakal niya may bilkak pen kamera may imag trial na kaskuli ki pen ki trial nalal siya kan o talal papa nono trial ang tabta pen napali pen siya pa trial an makalakal o kailangan ng purkoros Hai met main ka kulian kiti legislature uya ki at masa. Met tolong saya kat tahu uya ki lop lapan ong seri kau. Oh tame seri ka bil pag maktrail ka kilaleng rail area Mai ita taran ka kan katlong oton nok mai senator ka ang katlong tayo upan na kilala ang right. Hey. Vice Speaker floor
Amen. Vice Speaker.
Alero na sa pulmatay uya kupuro sansal mag-trial pemalti na niratoror pwede program in STAU mag-trial siobay. Pwede program na kirak try kakayar katlamo try roy bampo na si floor leader Abram. Kailangan speaker muna ipan patula mo kang kupure tunggal sa karan wow sapal. Ipilman pasungon waon ki nalay matilim patyang child may siyang rangot nan kalari upay speaker in Colonia Town. Speaker wow man pasungon kamakit mo kisambal so pagig challenge suspend order of business so turok tala pan nambapayo. Man. Chance lang mo kamagit sang floor leader challenge sa paldalang nambapayo yay reading o approval in journal. Pwede miya karyaman pa kamagitak try katyar po nambapayo. Kamu floor leader. Kailangan speaker man kamagit umot kisambal so ka katarupayo sa bulman kita journal and run kaysa kayo run kayo 11 special session. Chance lang mo kamagit mamiya. Koros mo utong kamagito masani ay uwang masani so kamagit po ita miya masani pa journal and run kayo. Mas kumkupura impone sa mga Senator Carl, kamu inan masin ban journal. Kailangan may Mr. Speaker ay tungal sa karan kay po nakabi nga wow and padang sa umumumi pato yan din lang ay tungal wala pa ang kupura mo ang gumalal 5 Speaker, floor leader, honorable Senator ko ay pilman padang kupura kan kasamuan ki pato doon nalay madilim 5 Speaker and Kulantan Municipal Government I kolokol kuburo mesansal nan session na yo ang nanirayan mo kay kat dalan sugot arinuwa kararak iman kamagit kailan rating timasan ban journal Chance lang mo kamagit mayor, pwede kamagit mayor, miya karyaman ba? Koros mo utong kamagito masani ay uwang masani so kamagit po ita dahil rating tiyer masani ban journal koros mo utong kamagito challenge sa pulman kita journal and run kayo and uya toror kay sa kawad masani ay uwang masani so kamagit po ita rok sa pulman kita journal and run kayo. Kamu floor leader. Speaker ni wow man bajuan pagig challenge ka Choro ito yung pali ng V6AH walunan kalendar. Chance lang mga kamagad and floor leader, challenge kat yan ng V6AH walo. Ayon kat kilong kamumatahan ko sunod kan o resolution kan. Senator kan Coros, Senator Edward. Mamawar Senator kan Coros, aktay kat lang mo tayo, ibample po na sa floor leader. Speaker play sa kara mga kasampalo so pagig challenge ka choro ito wapali ng basic kayo, yung standing kami the reports. Chance lang mo kamagitin floor leader, pwede miya karyaman kan kamagito, ay man pagkitang challenge katiyang paano order of the day, yung standing kami the report. O ibangan po na sa floor leader. Kailangan speaker ni iman pagi, bahan kurakan challenge ka place standing kami the report ng kisi sa kuwalu laman yalri sa klamaw. Yaman. Nodong kamagito masani ay uwa masani show pwede kamagito ang paita ay man patrol pag and place standing kami the report of kisi sa kwalu laban niya riyay sa klima bahan sa bulmatay standing kami the report makoros placer ay bahan po na sa chief clerk Mr. Speaker. makupurin po na sa mga chairman and JN ko kami Kailangan Mr. Speaker ay itong alwaw iman baruan kabrayang sanjal nansab madahil piyagupur nansawat na tipsawat absent patrolong met nansab madahil rule required 24 hours and gak elong kalabagan imay iyagis concern gyan sawat ma pagitip sa kasang balyumat ma koros sa bulman ke tuan gian soan kak watak
Amawa pagbugoan kagyang pabali kain na sa matay uyakubur sa matay rula iparwan data information with orosin gakman. Pwuhng Chairman, Chayan ko concern ka sumpal yung ay men pagkita ko talent ka kan masya niya may ten chief clerk kan talent ka tiyan an masya na bo irekan korosen kaksansal. Chief Clerk. Standing committee report number FBC sa Kualula and sa Kimau Mepet Legislature Bill number Riyabgilme sa Silula and sa Kimau ang Samwi Committee Finance. Chansal ang mo nituon sa karatan Chief Clerk, iban po na sa Chairman and Finance. Kailangan may Mr. Speaker, inkak melel pada sa makamitin muni amuwa itungal wa sa balban ko pura mo itungal wa 122 at ban ko puran Vice Speaker Floor Leader isa kom ko pura itungal wa doror ban ko pura mo Honorable Senator Kadkadaur itungal wa 122 at jo iluka yang nalay mo Vice Speaker na padyang type. May Mr. Speaker, ikasampal ki muna iban paduan report. Muna iban paduan dalang kadyang nanmasan ban report. Ikasampal ki kawid mamiyas ang Senador Pahrek. Pwede sa rulo, uyapungan Honorable Senator Kadkadaur. Ang sumawan kinkak muy yang naman Senator elawari sa payo ta sa tumutumot sang magupurgi sansal niyan so magtrail kaway dolong kamodang ko sa notebook nan sa sininayo ipata sa mo committee mo ni Olu Kadkadaur member in committee o maybe so the member wegi anan karwaru me miyong kamutang ko sa netyo report na sansal pit usus choror mabaan ananen wiyaw nintuan ruwasin ko sa net dalang kakaw data Sir Chentan Lieutenant Governor dari kapung ki sa makamitin mo ni ipil kapung ki Honorable Senator Pwuhng arail inanan ngongki o yang patyang korong-rong mawiyaw imen kabarabara ko mabaan sa dope kasal ang report Pwuhng may Mr. Speaker anuwawo karakara kipata sa makamitin mo niyo kamakit malwat talengga kuya kupurgi standing kami report o pagkisi sa Kualula manyari sa Limao. Chansal ang mo kamakit sa Chairman and mo ni Koros Motong kamakit o masya niya o masya ni show pwagi ya po itag try kakar katiyan an masya na ba miya masya na ba Chairman Carl. May Mr. Speaker itungal wa sa bangko promo yo bangko prakan Koros ni aralap standing kami report o pagkisi sa Kualula manyari sa Limao itan kamodang ko sa net priyo kulimay sa Silula manyari sa Limao na wait to sang option kabina o kapitulong pa request sang Vice Speaker o karong uyawiyar nintuan uyaban sa matay kasantin to talk o kasanet year one morning nintuan kawait masansal na attachment mapatyang report what maluwatan ka kamanata when kak apali usus choror Pohnpei pangkat yang lalu bukan au data Sir Chentan option karyang kabana ni aralapi report met my Mr. Speaker one morning kan sansal na report kalangan Chairman miya tumasya na ba report kamu Senator Edwin. Kailangan Speaker ay tumarungo kapatapat patayang salung sa karatan wa mamiyayar on kan kami Vice Floor Honorable Member kan LL1 ki sanalay metalanim yung patayang train isang ranat ko urail man Pohnpei kan yung korkorong uya kupurin may sangat mo Mr. Speaker gitawang kami LLM tamag tayo bansong napali rangot report what to film pateng song napalita che to ban mere napali special election mo meron may men patuan nan supporting documentation meron may men ala clarification on tame option to submit
moin kayu kasaleta moimenaleta ma Israel me bana pali ususkan masligiyo Israel me limmen ong EU polling place the Israel me limmen Pahrek men German o essential me posami ibil patawan ale disang mo essential mo me tane cost of living and polling place bukat makara kiyang German ban receive 85 Israel ton the doctrine kan ban patawan 75 oi Jerry ma additional responsibility me patronat iban ka kiyang mo ini Turkey la higher cost of living mo ibatawan mi rai koros ban an ki cost of living assessment tami iagis mo mon kau mi rai melim na pil kapatayang additional chairman ban beliang Pahrek ngari mo imen but alert clarification mami ma Israel me limen ye polling place the Israel me wonamen tame pature trial anagis sansaleng trial ni trial bana pali me to moil dasin irami men kapatrayang ansuot ma sabal matrail ceiling ansuot pangka kan napali sabal matrail kamu tawat ya trai bana palila te trai bana nane trailen kayata sabul matrai ceiling pamaya imen na moi na sansal mo magtan trai bana nane kayata ceiling mo na trai bana pali pilu trai imet men moale ti takawai kalangan Senator Edwin Mawar Chairman komkap sawas kami Kalangan may Mr. Speaker, ito nga alwasabal, Bangko Pura Mayo, Bangko Pura Kankoros. Kalangan sa Senator Edwin Pwuhng, kalalabang gawin mo kami tungalan ki ang report me sainsan. I kamelele me, kung sudiyang karong nayo Pwuhng, kumbatyang, tatawagan penini, makasambal kumuyanan ni Patyang. Yang umutungal kalalabang mamiya nan taraboyakan makaw na bato sa makamadin mo ni may Mr. Speaker wan ki kapitulungan option ni sus nintuan ko sunod makawatapal niya ni sus me padawana ang baluwad kasan ditororio pagkusu sa uya tatagyo me ananan kinapwal ni Israel kan me pangasus ta banyang usus ta bang kaisang pagkamet dama kamatin mo ni ang kamuta makapitulong o kawait o tungata uyapen kanan natin Israel tuon tatangkan uyapen kanan natin puy kan mesansal nan men kapadapat so dia usangan kawait sama kamatin mo na tungalan geliken tama kapitulong ang iramabit sa matay ceiling tatakot ay bangkat yang na wadawat kayo mamalwad Bangko Purata insansal Bangko Pura mail may kanena basangar kamatang ko sunod o ikaparawar ko kawit pa yung ceiling Bangko Purakan
Baban withdraw rangwat puan kak ang kupuramayan. Eri magmay ban kupureta kamutan ko senet memia o siling memia agday banggagang kadyang nanwat-wat keryaon ko senet wot o ko senet kan maban ceremony. Eri tatangkan ananen mia mesan nan sa mukamdin moni. Ang kamutan ko senet wot kamelele men katetekan korositar kailan kakadla model mamia pe kasal buigit usu senong kasempal I mean pergi jalan kak proyek sang pilih orang-orang anan kan koros ma koneng eksekutif dan sabang aran sabang pasal berengkai nama akan tekalalabangan koros imesan nan report o imesan nan men kapadapat Operation News Kaptulungan Committee. Kalangan may Mr. Speaker. Kalangan Chairman, pagkikawe weapon report. Mawar Senator Edwin, mawar iban. Speaker, po ipatawan dada, poi kirame mo pesangan poi Chairman kau mo. Tay koros mangi mo. Ikajalin poi yung kaliwat pilkan kalaparata mo takin miya discrepancy. Ada miya peitak penapubkas ang Israel ko memang bali ususya po thamele Israel chairman ko karapan pui ka was to Pahrek pen ri mo ite mi risk issue ati to kasaleta po ki pei kasal kita mi abu kasaleta to po ki ansu to murung usus ka pui Israel makin bali usus ka ngalaparata makin dia syafar pun kalangan. Kalangkom, Mr. Speaker, di bawah kamelam macam ben proposed itarer, imin baru nu ada motion dan rojung dem macam bau supplement kita. Kriamen. Masalah macam ben report, iban ponas kemagit san Chairman and Chayan Gok, tayan rojung dem macam be. Bagi kamagut wa mia karyaman pai pan ponas koros mautung kamagut masani yai uang masani so kamagut paitar tayo tung tiar masan be koros mautung tayo sabulman kita standing committee report habki sisa kwalu le penyar yai sak limau sang komitian moni masani yai uang masani so kamagut paitar ok tayo sabulman kita report what run what mia to report Masalah iban ponas floor leader Abram. Privilege my Mr. Speaker. Magpupuin ponas sama Chairman Carl kami. Kalangan my Mr. Speaker bagi iban purang tungalan kaya semua ay tungal wasapal bangku pura muyo bangku purakan koros. Bagi ira mesansal. O ikabenggi ya parata sang Senator Edwin. Tatangkan mananen mia pagdalan ka kadla model an sumakonong kamanata ko sanatin muni kan bebe bank puratain ay man wow karakarak tunganan ko privilege withdraw ka modang ko sanat uyab ko ni sa glimaw laban yari sa glimaw Kuburaya mai tayo kombal malab naso. Memang begitu kombal bagi sudah tinggal kabin. Kalangan purkoros oleh tayo kombal di patongan ka kombal ikta itu pun ka patongan ma kamutan ko senat me motion to ko o ye kamutan ko senat riap ko ni sa klimao le benya ri sa klimao jalan ka kan withdraw
sang komitio kat kita ban kupurkan koros mautung kamagto masani ei o masani show kamagat paita rok tai utroyer kamutan ko senatriap ko ni sa klimao le penyal ri sa klimao imen patawan bonus of floor leader kamagat ktai dilaban pel calendar buktalan kagan place kamutan ko senatwat kamu floor leader Kalangan speaker nuaw imen pagik chailan ka katlamu apali pil kalantar. Chansalang mau kamagut memia dan torak tiar pampil calendar koros mautung kamagut masani yei o masani show kamagut paita roi pampil play bonus of floor leader kamagut pen place Speaker regional sigara nuaw sapal imen play sigara mot kesempal wo so pagik chailan ka place kamutan ko senat riap ko ni sa klimao le penyal ri sa klimao. Chansalang mau kamagut Wagi agar yaman pen kamagut mia imen pagitang dan place kamutan ko senat riap ko ni sa klimao le penyal ri sa klimao pansabul matrai pil calendar makoros place rai pan bonus chief clerk o irakan pan pil calendar Legislature kamu Legislature Bill number Riabki Silisa Konula and Resaklimao LD1 Chansalang mau a bill for an act repealing amending Serial number 11L-26-24 the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2025 and for other purposes only Kariao Kem Teklawatawat Chief Riapki Silisa kuno mo kalangan men po na siya floor leader o kamagat pen masin pe Kalangan speaker men pasawan maganda kamagot pagi mot kesempal wo jen gak kacang dan masan pen LB number riap ki silisa kuno le penyal ri sa klimao LDAU. Chansalang mau kamagat koros mo tung kamagat masin ei uang masani show pagi kamagat paita tay bangkat jangar nan masin pen kamutan ko sunat riap ki silisa kuno le penyal ri sa klimao LT1 Riban po na sa chairman and Moni o masin pe Kailangan may Mr. Speaker, wow kara-kara gibliw pada sa mga kamatin mo niyo kamagat malwat challenge kak. Uya ko puro riyaw watawat. Kariyaw. Kamutan ko sa nad. Uya ko sili sa kuno, laban niya rin sa limawal T1. Karyaman. Kailangan may Mr. Speaker, itong alawa sa bal, bangko pura mo yung bangko pura kan koros. Wow, kara-kara, kimen kamagat malwat, kailan kakapanta lang ang next session day, tataka sa malwat. Karyaman. Chansal kamagat sang chairman Carl kailan kapantala kamutan ko sunat riap ki silisa kuno le benya reisa klima LT1 on next session day. Koros mautung kamagat masani yei o masani show kamagat paitar o trial kapantalar kamutan ko sunat wat on ewe ko purtoror moron ranwat. Kamu chief clerk Legislature Bill number Riabki Silisa Criolla and Resaklimao Legislature Draft 1 a bill for an act providing for the Pohnpei Budget Transmission Act for fiscal year 2026 and for other purposes only Kariao Kem Teklawatawat kailangan challenge ka kan katiyan ang masin pa panpo na sa chairman and Moni ang kakamagat ka trial. Kailangan may Mr. Speaker, itong alawa sa bal, bangko pura mo yung bangko pura kan koros. Uy ko tatawag ko, di uya tatawagin kamitin koros. Ay man nuwa o kara-kara pada sa mga kamitin koros nintuan ay pa kamitin Moni o kamagat kailan ka kuya kuburo ki ang kariyaw o kay masak lang watawat kamundang ko senat riyaw kisili sa kariyaw laban yari sa klimao LT1
Dan Chalamau Kamagutan Chairman, Koros Modrung Kamagutan Masani A. O Masani Show, Wagaya, Poitak, Tabankatian, and Masanabim. Ye Masanabim Kamutango Sunet, Chairman. Kailangan may Mr. Speaker, itong alwasabal, Bangko Puromuyo, Bangko Purakan Koros. Niyaralap, ikosanet, mabana pali, sa matayal, morning to talk, mag-wait to, taban wait to, bani noon minimin salatak, may kadang Party Transmission Act, ang tiyan muna riya kitariya sa kuno. Kamelele may pwede iya tatawakin Committee in Chorus. O pwede reporting Committee in Chorus, number 2, wala nangyari sa klima, mamual WhatsApp man gitar. Ay char pagkailan kakatla mo tayo, kamanata, kamutang ko sa nuwatawat karya. Ay chungal, kaway taralap may Mr. Speaker, pamiya kubur, ay Pohnpei tiyo pasan, wasakan may kape sa pwede pa, may miya pe kasala, yung nabata po yung wali kalangan may Mr. Speaker. Kalangan, Chairman and Committee in Chorus, Chairman Carl, Miyata Mahasanabe, Kamuy, Senator Perez. Kalangan ko, Mr. Speaker. Pag-bagyo may memberwal lang, yayira karwaru. Nana batsang kamanaman ko sa natuwad, may panapali sumaw kay dag metan. Ayun may batawan baga magtagak puyak o awima floor amendment yung pan patolong panapali aramat siya kama para nuwani manane dan kagyang manuwani ya shota right all insurance. Chancel me, kuburomuyan iban kalalabag sa masukak yang kamutan ko sunod kay meban apol niyat. Chancel me sabul madrail kamutan ko sunod tuwat mabiya pali PTA and pari yung katriyay sa puno. Ama kapkulkula iban pagitan. Speaker, ma kurmawon niya Miya taulun. dan batawan pasan kupurkan kalangan. Kalangan. Masalar masanaban, miyata masanaban, kamutan ko sa natriyop kisilisak, kriyaw na banyari sa klimaw LT1. Masalar ay banpono sa chairman o kamugatpan katailan na tingin tiyo sa pulman kita. Kalangan may Mr. Speaker, muna iban, pagkabang kupurkan kailan na tingin timasan pa iman, kabungki at ay kolokol, uyapan tatakot, maniyagan kamanaman, asutaman man kan pati ang ite mautan miyana na pa. Aramat man uyagi itong alkapung, o niyan sa ote pilman uyay itong alkapung ang Vice Speaker. O Chairman ko, Honorable Senator ko, Koros, makaunsak tatawag po kaya uyawin niyan sa umat. Ipati ang kamuy nan Wayne Kuwamo o Wayne Rook. Ari kamelala may anana sansal. Kapang word po kaya wan sa may tatawag mat. May Mr. Speaker, nawawa karakara kiman kamagat malawad talang kakaritin tumasan pen. Kamutang ko sa kasampalwat. Chancellor mo, kamagat sa Chairman and Committee in Chorus. Chorus mo itong kamagat ang masani Pwuhng, masani show. Pag kamagat ay puwita, nagtayro itong tiyer. Masanapan kamutang ko sa natriyop kisilisak, riyaw, libanari sa klimaw LT1. Taiban katyang nan usus karyaw o kaim saklan usus. O pwede taiban katyang nan kaim saklan usus ak taiban usus nyingi. O iban po na sa Chief Clerk on roll call. Senator Abram, Senator Abis, Senator Artui, Senator Carl, Amen. Senator Edgar, Hey. Senator Edmund, Senator Edward, Pwuhng. Senator Edwin, Senator Irons, Amen. Senator Joab, Senator Latora, Senator Leben, Senator Liganet, Senator Louis, Amen.
Senator Ludwig. Senator Miguel. Senator Movic. Senator Net. Amen. Senator Perez. Senator Simon. Senator Sina. Senator Simram. Madam Speaker. Enchan sale way mesabul matail usus metoko kamutan kusunet riap kusilisa kriau levenia riasa klima LT1 meyei sabul matail PTA temoni mepana pali sektor fund the compact funding ong par ya kutriasa wono usus riasa siluway usutra mau ranwat try kamanalar sabul matail PTA and par ya kutriasa wono Iman patuan pagkakalan double up to ma accomplishment mo. Kalangan miyadya kamutan ko sunod pantil calendar. Legislature Bill number Reapgil Mesa Sulula and Riesa Kulmao Legislature Draft 1. A bill for an act amending Stellar number 11L-26-24. The Comprehensive Budget Act for fiscal year 2025 and for other purposes. Uniwatawat kayo. Kadang kaman masya ni kamutan ko sunod word pan po na sa floor leader. Kumagad pen talan katianan masya na. Kalangan speaker nuwaw men pacuan uyata kamagito bagi malwajan ka kuya buruki kamutan ko senat riap kilmesek silu Lebanyan Ruisak Lamau. Sila rin. Biya karyaman pan kamagito. Karyaman. Chan salamaw kamagit mamiya chan floor leader. Koros mautung kamagito masya ni Uwang masya ni show. Kamagit paitang. Pwede kamagit ya paitang tayo bang katianan masya na po. Iban po na siya. Chairman Carl Pwuhng kakan kapese kamutan ko sunod. Kailangan may Mr. Speaker, esensyal magdaibang kadyang nanwatawat kayo. Ang kamutan ko sa nadwat. Area Moni Brand KPS, Pileo KPS, Duan Report Memia, right, Tungal Wasaval, Banco Promo, your Bank Puragan Chorus. Your Alab, Yako Senate Word Meban, Apali, Moni Meban, Apali Samata, Lusu Store, when out there, that's Sir Chen Dan option Korean Kabina. Iman Belel. Tungalan kaya sumawo kabungriyan kami din mo ni pwede katagod at ay nandiyan nga pali nawan matang koros utrayo karong uyayo or anot report patolong men pagkabang purakan pwede pikasal demiya muna tayo bang katiyang nang watawat kayo men kapadapat makawait buwan mo na makamanamanta esensyal makawait karaban ng beka na ugpasan nari ikapang ki purakan na ichar gila sa matay rule na wari sa kayo pagkailan kakapali ka mo tangko sa network ikapang kiyang sa nagaraduan kawait na uyayang kitail pagkikasampalin Apple bani right on the tangan no ya tatak anu siusan kag Apple Pahrek sinugudag lan po ibu memia esensyal nan men kadete arabelan welcome my Mr. Speaker I mean no wow kara kamagat maluwat kailan kag riting timasan ba Chan salamaw kamagat memia kapeso kamagat memia masular masya na ba iban po na sa kamagat magtailan riting timasan ba miya timasan ba kamutan ko sunnet masya ultra iban po na siya kamagit Thailand ritung ito masya karos mautung kamagito masya ni uwang masya ni so kamagit po ita Thailand ritung ito masya na ben kamutan ko sunnet riyap ko na isak limaw leban niya riyak limaw kaya ang katiyang nan ususin kamanata kamutan ko sunnet wat ni watawat kayo
Koros Pwuhng Thailand sa bulman kita kamutan ko sa netriyap ko na isak limaw, lebenyari isak limaw, masani Pwuhng, masani show, kamagit paita, rog tayo sa bulman gitar, kamutan ko sa netwat, nuwatawat kayo. Masalar kamutan ko sa net pan fill calendar, ay pan Speaker, kamu Senator Net. kailangan mo na ibang pato. Ito nga sa karamisik lang kayo po ni wabahan ko pa rin nilag. O men pagkita may yan patreng sa pulma mo yung matungal sa karan kayo po ni wow pato yan nilang. Nanwasan mo yalam may tungal sa karan wow lapan ko pa rin. One ki Vice Speaker, Floor Leader, Honorable Senators Chorus. Itong wow, paan kapran, nalayam matilanim, nalayam Wan ki Pohnpei yang amu yaloy sokan. Wow oran mau and kapay Pwuhng ong Israel kan may pepeyan men kapay sekan. Wow, mayang Mr. Speaker, iman patuan, wiyata ka makitin place. Kamatan ko sa net number yap ki limesag wanaw, 11 year isag lamaw, may withdrawal ka manaman larayo. Itungal ka makitin me, o pagkakaryaman. Tayo sa lang mga kamagitan mamiya, Koros Pwuhng kamagitan masaniyay. Uwa masani show. Pag kamagitan paita, raiman pagitag Thailand place, kamutan ko sa netriyap kilimay sa kuno, lebenyari isak lima, pansa bermatay bill calendar. Speaker, point of information. Makoros placer, ay bahan po na siya Senator Perez, o point of information ba siya? Kailangan, Mr. Speaker, kami patuan withdraw yun. Ay kami lama ya unfinished business. It should replace. Hey. Sabal, dahil sa baler o sansal kamagat yung mayor o tayo placer, kamutan ko sa net, riyap ko limay sa kuno, lebenyari sa klima, ban fill calendar, o iban po na sa Chief Clerk. Legislature Bill number Repeal May sa Kuno Line sa Kulmao Bill for an Act amending 17 PC 10-105 relating to medical referrals and for other purposes. Uniwatawat kayo. Pwede kamutan ko sa network withdraw, iban po na sa floor leader, ang uya kamagat penmasin ba? Kamu. Kailangan Speaker, man nuwaw, pagki mot kisang balwa dyan ka kuya kubur ki kamutan ko sa net riyap ko limay sa kuno, labanyal riyap sa lamaw. Sansal kamagat yung mo, miya karyaman pa, Koros Pwuhng kamagat masaniyay. Uwa masanay show, pwede yaya po italak, tayo bang katyanan, masanay po ipan po na sa Senator Melon Net o Senator Benjamin Ludwig mauya introduce rin kamutan ko sa network. Ipan po na sa mga Senator Net. Kalanganan kami Speaker, kalanganin Senator kan. Ibang paduan tiyang may noter nag-itawen o kay tarwasa may sutibanitar. Niyaralab may Mr. Speaker, kamutan ko sa network pagpagi kasautan medical referral sa Outer Islands o Sapalap, Pohnpei proper, sang tala Riau and Risak Payo, Euran, kasautan tala Riasak. Yimet ni Aralab o ibang patrawan il floor ang Otra and Pille, Senator Ludwig. Miya damasan ng ben kamutan ko sa net o Senator Net yung floor ang Senator Ludwig, Senator Ludwig. Kailangan Speaker, mawa yung kita pun kakpacen umusatran kayo po niyo wow mutiyang mutay melen wow kami Speaker Vice Speaker of Floor o member kan karos o iray karos ng paceng child nan wek puren rawat o staff kan Speaker sansan me iray kasampal yaw mit kaiten child kusayat yan so what's up Legislature
Isak me chai bill kapitolong pen pek sawasen kaita poinen so mau kan sang outrainan. Eri kanangan ng military no director in health pagi apil communication ng child pagchailan ka kawata sang riyaw isak tayo ong dalari isak. Dari kalangan ng committee, chairman ng committee, pagi se we are meeting ayo karos purkian kailan kaita poinen taipen narmas sumalkan. Dari kalangan speaker. Kalangan Senator Ludwig o kabesen kamutan ko Senate. Magpuproyem po na sama Chairman Carl, muri Senator Simna. Kalangan may Mr. Speaker, ito nga, wasapal bang kupura mo yung bang kupura kan karos. Kapag kakawait mamiyanan kamutan ko sa network, huwag iya pitapol panaramas. Ni committee pa napali, mel committee ko sa mo. Aran bil, wang rai local government kan. Kayo masuk bil pamiyara itong alkaw na bata. Pati ang met, ente rarti yang ada outer island patient. Toto men matilinim tabil men kiti sokes Sudah ada wasang kosan makaranin muni. Ariha kubu-kuburai wan bilmi. Ma so koneng ekisen bil kak pado taong rail kan mebilkin kosan nan woi kan metawan muni. O mapali niya sumaraban pado tanong kalangan. Speaker. Kalangan Chairman Simna. Kalangan speaker ay tunggal Jakarta wow kapatapat ay tunggal iran concern matid iran ang tayo mamasan ng kalalabag yung Jawan janatan magmay tatong kiyong water to water and field what magmay tatawan matalari yisyak ichak talari yisyak may kakaway jawan men sa siyong tan magmay tatawan tatong kita gutun tatong kita magmay state matalari yisyak ko ichak Sansal mo kayo na makasampal, kalau lepas kasampal yung mga kundangan, mo pasal bangabiat may man patrawanan. Sansal mo kamutan ko sa network try bang katiyanan kayun watawat. O imen itingal kaway try kamanalan ni kayun watawat o kabralang kamitian moni. Kak moni po yan kagantek. Sansal mo pilwata sa ina ngelt o utro. Motion kakuyawit ang Thailand kabralang Moni kalep te moni an batang health. Kaya nung wat kalalabag toto makasambal misansala sang taman talari isang kayo. Karyaw outer island wait kami yang. Uibil man kalalabag kung style nung Israel makin pato ilalikin Pohnpei. Sansal talatabe o maybil patawan maybil talari isak. Area ba Pwuhng Pahrek pa na, pwede cost of living ng away kuha, mabilaw siyang cost of living ng sabot. Pero kasampal kayo, kaya nanak. Iya sa mga sinunod. Speaker. Pamoy, Senator Pahrek. Kalaan ko, Mr. Speaker. Iban pa doon, wala motion na, iban pa doon, kabatayang at kawait, wala ban reassign. Ibil man pa doon, pagi kami di ban, apalian, pagkat consider, pagi, Pwuhng dami, Senator Carl, tagaligikan koros child designated ang wasa, ang koloni. Karyaw, sila riyisak, main point action full speaker. Pagkakutan, rabagita, iya, utan, meban, sose, aramas, meban, parogito, lumo. Sang nagarabe, man paroon, pwede kamakit. Dahil nga, apalila, o nuwatawat kayo, pass, first reading of, reassign, o ang committee in finance. Pagkakareman. Mula iban po na sa kumuguto, kumukupuro Senator Perez, Israel, may kawatan nilang maray. And po na sa Israel, kami Vice Speaker. Kalang speaker ay tungal sa karanwaw
kapal pang kupromin one ki floor honorable senators Pahrek isenalay right on the tangkan no itu drama wang Pohnpei pun ang ata kawit pagya tangka naman ay kamelen pralang campaign finance wakam di bana nanen kapsa Jagoras mangi kapal implement pay type na niyan sabi. O condition yung sumapa no niya pan patuto. Masudusog lil sombong kaya bang kita lawan. Niya pay sanganan mo ni kaya mo. Irabukat pan nane ni pan patok na kanina. Kasi Israel engkak kita mo ni ototok ni iya kayo mo pasanti konongan niya. Kaya ni suot ni sawasan niya. My question is, my sombong sulu sudah sopang prala untuk apa? Prabanon daily allowance, minta maramawar, hari irabukat abang prala makambang na sang kampin mo ni, arangkak cok, rates kan nito ton kalaban Pohnpei, ton sampai began, Silsansaran wat magkatarla sumo kay pan. Programming sawasi waway, jadi sawasi terjenggai kemudian. Alright, kemudian gak ko palang sibo. Pahrek, opal Pahrek empat niya ang konsen. Ay kumal sa karang kawi tuman sibo. Palang. Tangan Vice Speaker, muna iban po na sa kamugutang mag-brain po na si Senator Mobek. Palangan Speaker, muna iban niyang pato ay tumal sa karatan. Kay wani wan batong time kom to young dear speaker wan ki men mo do na sa wan ka mas na line isa na line madalanim wan kan kom speaker wan ki vice floor honorable senator kan karusya yagis ponopon ke tame kom matang ko sa network withdraw ko puya ki sa karong ki ayo sa network ari ibil kamelele me nan korong-korongo issue kan no para tayong sa watch pagkaretary assignment cover for lang finance e para tanan korong-korongo wali apan outer island kay yang ayo iray lutung dami niya we peitang kay ibil para tayo me pit tamak try ka wang ko sunnet allowance no kan po travel allowance o travel TSA so to ko sunnet policy in travel me miya magtry ko nang tatong kay ong tami sa insal po ki process mo may niya to kasal niya ong ni sa ila ko to kan sa outer island ari aptames tan sa layonan korong rail wali van outer island kan pungki ito rail peitak ong process puede recamelele me niya inso me aramas naman kan para sa ilak kita to sa umaw rail kilala tato nakalat Pohnpei o so to kan patrolwan na right tungal allowance the TSA o ay so ya discharge sang naman Arya policy wan niya me ban mo itong ren kak ale amount yo ren kak tatong yo ay so marapan masal aran bil ka kan bil ya file rail tungal travel ya voucher puen kasaleta ya wan ray na ren niya up mimisabot o miminan mo ni aputan government dan pukok ni aral pan medical referral tato sa outer island wa aray na ray pan mimiyaw ya wiso Oriai wasapito ko miyaw sangan policy ta makonong pwede ko tayo sa wag yan sa uta sotan purala outer island Oria imen kasalita me ong ni amount me sa insal irail gulia pa na outer island kan korus yaw pungki pwede ko sa uta sang amount yung metrala riyaw sa isak tayo rami Oria en talen pukat yang ni koson netwat enak wakutak tanatan niya wen kak opal mawi irail kan makin medical referral tato sa outer island met women kasalita kalangan Nangan masalaan masalah benih robot yang mai kupurin Indonesia kamu ketiu memi ya. Thailand kamanata kamutan kosenet wat nuwat kayu o asain lang kamitian moni. Orang kakan cek ira kesampal kan mai kedin cak sakar kita. Masalaan masalah benih robot cak Thailand ketian anu sus. Karus mautung Thailand rutung itu masalah ben kamutan kosenet riap kilometer kuno lebih nyari isak limau masani yai
Uwa masani show, kamagit paita, tay riting tiyan masani pe. Koros me utung tayo kamanata, kamutan ko sa netriyap kulimesya kuno, lebanyari sa klimaw, ni watawat kayo o asailang kamitiin mo ni poran kakan report, mo ni karyaw, kayo sa klan watawat, masani uwa masani show, kamagit paitar, o tayo sa puliman gitar, kamutan ko sa network, ni watawat kayo o asailangar kamitiin mo ni. Point of information, student. Kamu vice speaker. Mo kalabang kawin tiyo wikil puriya mo isi nam korong yaw yaye. Awit rogol yaw ranot. Iwasan bola o kita tok kawin mau koros mo yaw yaye banso kesansal nam rogol. Karong-karongan health mo yaw ito finance. Health. Mga ba chairman in health yang committee in finance. Mo in information ka karo sa kak-share yang committee in finance. Kalangan vice speaker. Masalah bini rawo aktay katla mo tayo ipan po na sa floor leader. Komal Lebinaso, Sagan Riau. Komal Lebinaso, tayo komal Lebinaso. Say, speaker nan komal yan mau cipular kamu. Me imsakla epitata kamutan ko sa netriyap klimaysak silu lebanyal riyaysak limaw LT1. Yay kamutan ko sa neto magtayal usus kier o kamanata. Kaiten riyap ko na isak limaw lebanyal riyaysak limaw riyap klimaysak silu lebanyal riyaysak limaw LT1. Ay may manan sansal on sansal nan record. Magtayal kamanata kamutan ko sa network. O ang suwat katay katban pil calendar o iban po na siya floor leader kamuyan place
Speaker kung pure pleasure Pleasure ay panpona sa Chief Clerk kami. Legislature Bill number Pwuhng sa Kulmala and sa Kulmala Bill for an act repealing and adding a new 17 PC 4-158 relating to the authorization for appropriation and monetary transfer from the Healthcare Premium Fund and for other purposes. Unwatawat kayo. Imen po na sa Chairman and Moni. Kailangan may Mr. Speaker ay tungal wa sa bal bangko puro mo yo bangko puro kan koros. Ni wa karak kamagid malwat jalan ka kuya ko puro kuya wa dawat kayo. Kamuntang ko sa netriyo ko ni sa glimaw da panyari sa glimaw. Kariyaman. Diyan sa lang mga kamagid mamiya sang Chairman and Moni koros maudong kamagid masa ni uwang masa ni so kamagid paita. Miya masa na ba? Kailangan may Mr. Speaker ni oralap pebem miya ang kamutang ko sa nadwat nintuan withdrawal na uya-uya ro malwat ko pura lar and kak ang kupurmawan malwat ang watawat kayo o kapurpurtong kamitin mo ni kung kak report Brayama Australia di mo o pebem miya ang withdrawal ng kamutang ko sa nadwat o alerdir kupurmawan malwat kailan kak apali o kupuredan watawat kayo o kapurpurtong kamitin mo ni pwede kasambalan ko sa nadwat yay ko sa nadwat manaman sa patatak kailan kak kapopasama dahil patat siling o niya suot apali anan kay padpadanan kami di mayang ako sus choror anan kay mapilpadpadanan kami di mayang aki padatin auditor kawit kay mapilmiya o ananin padatin kamban moni o iyabda bilpadawan loraman men kay Honorable Senator kan kau na bata pero buhay kumat may Mr. Speaker imen nawawo karakarak pero kumalwat lang kakatiyang nawatawat kayo o kopuradong kami din mo. Chairman. Ito masa na ba ni Rawo? Chairman. Masular masa na ba ni Rawo? Actual ban katiyan ang motion and rutung ito masa na ba? Koros mautong kamag ito masa ni Ay. Oo masa ni Isyo. Kamag ito paitad. Koros mautong tayo sa baliman kita kamutang ko sa network nawatawat kayo o reassign lang kamatiyan. Finance masa ni Ay. Oo, masa ni Isyo, kamagit paitar, o tayo kamanatar, kamutan ko sa network, nuwatawat kayo, o pilasain langar, kamatiyan, finance. Masular, kamutan ko sa net, pan-bill calendar, ay pan-prona sa floor leader. Kailangan Speaker, iman pagik charan kak sura gati pan resolution calendar. Diyan sa lang mga kamagit mamiya, pwede kamagit miya sang floor leader o miya karyaman pa, man pagitag tralan katiyang po ng basic limaw, yung resolution calendar. Kamu floor leader. Kailangan Speaker, ito kan segera ngaw sa pal. Sang ni kamukupura, pwede yan siyo, ay man segera umuot kasambal mo so, pagik charan kak withdraw Kamataan pagpag ng basis sektuaw laban ni Alri sa Glamaw. Pagkabrayama Australia di, dapat ba? Legislature resolution number isi sektuaw laban ni Alri sa Glamaw. Sektuaw laban ni Isi sektuaw. Isi sektuaw laban ni Alri sa Glamaw. Harus mautrong kamagito masa ni Uwa masa ni so kamagit paita tayo utroyer. Kamu tang resolution ng basis aktual laban niya riyay sa Klimaw. Kamu floor leader. Speaker, ibilew sa karamot kasambalo ko sa pagkakchalan katarboy o sa pulman kita resolution legislature resolution ng basis aktual laban niya riyay sa Klimaw. Kariyaman. Saan sa lang mo kamagit mamiya. Karos mautong kamagito masa ni Uwa masa ni show, kamagit paitar, miya masa na ben resolution ng basis aktual, na binyari sa Klimaw, Common Chairman Carl. Mr. Speaker,
Kalangan ni pergi bang pura tunggal dan kia semua. Dia ralap mai Mr. Speaker ye resolution word ta kaumutan pag word. Bang kaya ta sa matay project ceiling. Intuan ako ta pekan mesensal. On intuan kaumutan ko Senate yu me. Nempe geriap ko ni sa klimao le banyari sa klimao makabe sa pemiyan ng kapanagis. Pergi tatakot ang kakapul nei bang kupurakan. Pebe memia kag withdraw around place nan kalender o muy yang kupurakan and kag kadaraboi o nan session muran around dak telan kag sabot man kita ani yara lapi kawait me ikak padawan pan kupuran malwat ang me bit resolution what met my Mr. Speaker. May the Masinabon resolution Chairman kawait man yate ban kabatayang wen muli beban kabatabatayang akaksensal kalatabe beban patayang ceiling bemiyan siwot o yate ban kamanata total ceiling beban miyan siwot. Ma kupur mo miya ka kamanaman ranwat o wa million 0.3 apan patosang nan healthcare premium tuan kawait penwen miya nan bungan sa makamatin money o kampan money. Pergi we have been the dog me ananen mie umonuo and day na sangat janan healthcare premium o apali tatangkan ay meleta kamatang ko sa priyo ko ni sa klimao le banyari sa klimao wan monuan kak patosang nan healthcare premium patodiang nan general fund apapali ko purakan maban ina sangat janan healthcare premium o apali anan kana amendment din ko sa national healthcare premium kay panuyawi o kailan kaka-authorize we utatag monuwat panapali ay may apol kini sangon momot kalangan may Kalangan Chairman kabesi kawi umamamiye Hello Kamal ma Speaker ay tagdogol kalan Kamal ma Labinansyo dahil Kamal Labinansyo dahil Kamal tiyer kalangan na kami pa kalabak ng kawit
nan cabul matel wiya kupur o chancel me mona tail kombalti au tai kat nan ma sene pen kamutan resolution isi sak tuau le ben ya resak le mau Speaker. pan pona sema chairman Kailangan, Mr. Speaker, ito nga luwa sa bal, bangko pura mo yung bangko pura kan koros. Nintuan, wewe pa na mag-dial sa walman kiyernan, madalan kamal. Amoy man kabangan ko pura kan koros. Kawit mo kan koros na miya sang Vice Speaker, Chairman Inchayan ko, Senator Movic, Senator Simon. Ele, kawit datar pura dahil o ikamele meso de banana benta tahu dan kopur-purtong kami tu pergi irakan kami tu pangkati kaya la palia ro wewe bena mier nan matan kamat pegemet mai Mr. Speaker ni wawo karagarak imen kamaget maluwat kadang kaked lao kamanata kamudan peg te resolution number 6 tua le benyari saklima Chancellor mau kamagut me mia koros mau tung kamagut masani yei Wa masani show kamagut paitar o chancel me monetel ban katiang nanu shoes a katai kanu shoes ningil ata nikope pag resolution Speaker mo shoes na magupurain po na sima Senator Pahrek kamu Senator Pahrek Mr. Speaker, kailangan ko mo Di Baron medan kombal ye pegasal gay Mr. Sutrabol. Dan gak sansalong Israelgan Mr. Yang Committee in Finance. Yan siya makorong-korong uyawi. Source to uyaw me palien Moni Robotsky. Ye healthcare premium magregatongi o recycling. Yan siya wote ka Robotsky me pan general fund. Alate 200,000 per ba. Email leda adail sair ngawan cai kusia healthcare premium. Uyaban magdai bank chen lolle on uyaban kasabut tomonot and bilsansal ban kuboramal goros me cup. Taiwan transfer money 1.2 million on an general fund. Ogdai bank kawang money panta dong money be ban transfer. And God says, that the Mr. Yang Committee in Finance, whether we are meant to kasal monewat. I mean, Parwanta, Speaker Kalangan. Kalangan, Senator Perez, Masular, Masana Ben, Irawat, Achansal, Magtailu choose here, Thailand return to Masana Bay, Pamplio Cabrayang, Chorus, Moutung Thailand return to Masana Ben, Kamotan resolution, Isisak 2, Libaniari, Sakrimau, Masani A, Ua Masani Show, Kamagut Paitar. Tribang katiang nanu choose pen resolution Isisak 2, Libaniari, Sakrimau, itu wane patrawan, Thailand choose ni kaupe. Chorus Moutung Kamotan resolution, Isisak 2, Libaniari, Sakrimau, Kawatan in Lime Palimaun. And chancel masabal matay tatok to issues matoko kamutan resolution isisak 2 Libaniari isak 5 issues riisak eu A o eu maso ranwal tay kamanata resolution number isisak 2 Libaniari isak 5 Speaker. Masalah resolution calendar ay ban po na sa floor leader. Speaker Kamal ma'am. Galangan speaker ijual sekarang wang sapal iman bagi yang sew iman pasungnya tak kemagut bagi jalan kak kemalsang nanung yakubur usapali wasaksit wikpan wat niar bakeriam
Muna ipan po na siya kamukutak, may kupurin po na siya mama. Miya pa kayo, essential masawal matayaranin tatok, motomotalar. Ay kami lang makamitikan utan. Anana pa kayo po, tatok, matoto. Miya pa kayo sang chairman kan? Chairman R2. Ay, kailangan kami, Mr. Speaker, ay tungal sa karatan, wow, kapacapat, wangdun kami, vice, floor, member, so koros na titayang sa. Min kacaman, kiyang atya, sa pulungo kami din, environment, o climate relation naman. Pwede lakap holiday ay min kacaman ka na sa pulmachayl karong-rong ngayon kasantiyaran ng yawin niyet klok riyaw. Pwede titan ka pinawang po diniti ay. Ari may min kacaman pwede long weekend. Ay mat kalangan Mr. Speaker. Diyan siya lang mau Luke Huyawiyang Vice Chairman o Member and Environment and Climate Relations sa pulmachayl karong-rong Klok Ew Niet, Klok Riyaw Niet, o Luke Huyaw isang chairman o member korosan yang patrang. Klok Riyaw Niet. Miyadra pa kaya sa chairman, chairman Carl? Kailangan may Mr. Speaker ay tunggal wa sa pal, bangko pura mo yung bangko pura kan koros. Ang kami din mo niyo luka ang koros. Karong-rong kulak yung mura sa wasan ranwad. O karong-rong may panwaya, o buki Israel kan may pampatoto. Israel itu memang pada yang karong-rong kan ananen wiyawin anasay manin ranwat. Kung senaryo ko ni sa limao le panyari sa limao maraban ono petang karong-rong kira ay pampag jalan tula. Pada yang mo ko senat kasempal magtay pananan karong-rong ki ko senat investment. O pil pada yang mo mamuri sa wasit panita day pambila pali ko senat 401k. Ari luka yang committee finance o member chorus. Kailangan Chairman Luke Huyawiyang member o Senator kan Koros magkakapadrang ang padrang Chairman o Committee in Finance Klok Ew Morin sa Wasan Ranwat. Miyatra pa kayo sa Chairman Jay kan kamuy Chairman Jay ko. Kailangan ko mo Speaker. Iman ba doon luka Committee in Jay ko. Klok Riyawalep dan sa Walman Speaker wasan meeting. Dahil nagagtuwang palikay Iman bagin wow karagarak. Yawasan mo ng chamber te. Dan sa Walman Speaker wasan meeting. Ibig patuwan pa kita. Pakaya sa chairman o sayan ko man meeting Klok Riyaw ng Speaker's Conference Room. Klok Riyaw. Kung Huyawiyang Vice Chairman o member ang sayan ko korosan yang patrang. Miyabil pakaya sa chairman in out. Chairman in out. Kailangan kami Speaker, itungal sa karanwawan patpatote. Kami diyan rosan mau karorong niat klakaisak ang kamutan ko sa nandamberiap kipay sa kwalu lepinial risak lama. Pakair o member and rosan mau klakaisak niat. While Luke Pilwiyawiyang member koros, main kaitan bil committee in health member koros. Klakaisak committee in rosan mau. Miyata pa kayo sa chairman kan, isa explanation. Ang mawar ay explanation mga Senator Edward at Senator Edmond. Kailangan Speaker. Pati ang sa ratang wakan may Mayor Pwuhng show. Imin William Titit Chairman Pwuhng Pachuota ang kapan ni Chris. Upiliw kacaman kamting sapa ang Klok Riyaw Ranwat nan conference one. O pagkakarosan Pachuto po ang kakpoy tatatok. Kailangan Vice Chairman Edmond Luke o Pakair o Luke Wiwiyawiyang member and shop Koros and Patrang Vice Chairman Ong Tatok and shop Klok Riyaw Patrola Morin sa Wasin Ranwat. Ito pa kayo sa Chairman? Kami Vice Speaker. Kahit doon Chairman, Pakair yung iman burong kadaman. Ransaraw kulakisak kay mararata o yung patron kaulan sa pulmutay concrete. Ransaraw kulakisak para kumail matang kautong kang kapakabalaan ng tong ay dami mga kadaman ni chambero kaulan congress ka. Kagati siya insal me
sa ikinto official invitation patrotor and Speaker. and kagado sanction sa ikmewat pagatong option speaker ang katong yung vice speaker iya pa kayo And mine sudah mentok nan box kanan suami labing speaker sila labing speaker iba dawan ale loko ne pasangang member kan. tangan vice speaker nan mayor pagat invitation official invitation na tong tat kalangan ko promi vice speaker masular pa kayo sang senator kan koros iban po na siya kamagat talan kumaldi sang uyakupur o siya palpene niyara kulakaisya Moin tamen niyara ko moin alete lakap arian ka pisansya lang senator kan malete lakap koros mo utung talan kumaldi sang uyakupur o siya palpene niyara kulakaisya masa niyay o masani show kamagat paitar o kalangan ng Senator Koros o Israel kan Koros may batang trial melel nalay matalanim o restriction ansyan o Israel kan may batang trial kalangan sa bulman trial uya kupura ba right